gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Gumatangak man iti sabon a paglaba, Maray. Aglaba ka manan? Anya manen, italaeng aglabaak manen kunan. Kano naglaba ka man iti naminsanan? Ay nalakwan na kidain, takayat ko asyak ti umuna iti paglalabaan. Papanam na natuyang. Kitkita anak kasusuunak iti batya, damagam pailaeng. Ay, mapan ka aglaba? Wen, adaw tilalabaa. Ay, tulungan ka na. Kasta Up. Ay, sa konti mang susuod. Up. Ay na, agyaman nagsakitan ti ulok. Ay, saus! Nay, natinagain. Iyaw awat ko nga minkin ka. Di mo mo't inawat anasayaat. Ay, di nagpabasulon na natuyang. Kahit asino nga itaking basaon, siya? Ala, nana. Nay, naabutanay. Anya! Nay, day tao. Ay, Ay, una yan. Awanan ti batyang aramatag. ay, awan basol ko iti day ta, nanatuyang. Sikat nagkabalay, kun nangyawat kanyak. Maribanang! Maray! Oh, apay maray. Ay, umay ka, tagsarita ta. Mapanak ko maaglaba iti paglalabaan. Ay, mapanak mo't kuma. Ngam sa anak anatulaw. Nay, apay ngay maray. Wala, taday to'y binulod mo abatya. Nay, apay maray. Naan-anaw? Naabutan. Anya? Aw, kita nagdakkel ti abot na. Nay, kasano kumaan na abutan dayta? Kat awan mo't ti abot na idiin sublikan ka. Anya nga awan. Day ta, oh. Kan may sa maray. Idi pailan napalabas abulan abinulod ko dayta abatyam. Ay, oray pa'y idi panawin ti hapon abinulod mo. Tabinulod mo lataket na abutan. Ala, bayadam day to'y maray. Anya? Bayadam, tadyak pa'y nahulugan iti Bombay day taw. Ay, unayan day di ako marem, marikwanang. Nagalas at talaga ti ugali na. Ne, asino ti dakdaka matam, maribanang. Ni Marituyang Tapay, anya man ang tinaramid na kalukwan na ya. ipababasol nakit din kanyak jay pan nakaabot ti batsyana. Jay sinusoon na itay. Wen maray, nagong ungat anapan na impakita kanyak ijay balay ti dakkel nga abot jay batyana. Apay nga ipagpabasol na kankangay. Binulod ko nga main, idi napalabas abulan. Ang insublim matlaang. Katuan, insublek nga awan abot na. Sa idikwan, Pabasulin nakmatan anang abot iti batyana. agad kasanuitan ngay. Pabayadan na nga rod kanyak. Anya? Ay, unay matanda dya kumarita. Pabayadan na kan ka, kat saan mo mga inaramid? Ay, dayta nga rod kahit. Ay, adamang nga ron iwaras na nakadang iti kukumari na. Padaksan na kamanan. Ay, kastamot ti paglaingan na kahit. Ti aglaga iti istorya. Sana iwaras kadagiti tattao. Ayan nga'y dagiti ko kumarik dito'y abagatan. Ay, napandamin na kitang dan. Sikamot laala kay tinasang petak dito'y. Apay ngamin aya. Aberbero kem dagiti kukumarem.
Adda nga rod ibaga kadakwada. Ibagamon kanya ka. Laklakayan kan. Nausam ka pa'y mulaang iti istorya. Ay, di mo aya kayat. Asakti ka tinulong mo amang iwaras iti istorya. Si kaalakay? Wen, no adda chismosa bakit? Sika dayta. Na, Adda mat chismoso alakay. Siyak dayta. Amang ano nalalaingak pay, amang iwaras iti chismes, ngamiti sika. ha? Ikaman kita dyan laka ijerwar ti barangay ha. Dyan magkalakayan dita abagatan dahil siya kapitan. Dandanisan na namayadang dagitisakan. Ang may karkarigatan na nga umay dito barangay haul. Ikasabtin. Uwan ka. Sigurado nga umay agpatulong dahil. Umay kay agpatulong, apo lakay? Ay! Anyag agpatulong asasawam! Ha? Ay, Anyag kwa. pagkunkunam kanyak! Por! Ay, anay ko. Apay ngagtapis kayo nga ay. Aglisi ka, taday bagakin ni Kapitan! Sige. Anyag may tulong ko, apo lakay. May saka mada Kapitan! Ha? Sa anak nga may dumawat itanyaman na tulong! Apay nga raw tayo may kayo. May kaistoryan! Anya? Daytoy, langag ko kini Marituyan! Anya day ta, chismis. Agdengag ka, Kapitan! Ada magayam chismoso alakay. Kastoy nay! Ni kanu Day. bana! Anya day ta nga istorya. Bimulog kini Marituyang iti batya. Iti insublina nabutanen. Anya? Saan mat kanu akayat abayadan ni Banang? Jak amo day ta. So, ti warwaras ita ni Tuyang dito kabildatan, Kapitan. Kahit anya. Nalaing nga bumulog, di na kanu amo tagisublay. Day ta ti umay mo istoryan kanya. Adupay Kapitan. Kaya't mo pa'y tagdingag. Ay, saanin? Chismoso ka alaklakayan. Sikalat nakitak akasta. Awanan! Iti sa bali apakasara kami tikas kanya, Kapitan. Na Only in kabildatan! Puno aya, jagwarwaras adamag nga da binulod mo abatsa ka ni Marituyang. Kahit idin sublime, naabutanin. Nakadanon kan kanday ta? Nagwarasan dito kabildatan. Kababainan. No negatibo nga istorya, nagbiit nga agwaras. Ay, bayadam day di abatsa no si kati nakapirday. Ay nainteng, saan nga rod asyak tinakadadaal. Agbulod-bulod kan tumit. Kabarbaro ja Batiana, takaalala na iti Bombay. Iso akayat ko kumamot apadasan nga aramatan jay Batiana akabarbaro. Anya nga ti pagbayad mo ita. Apay kumabayadak. Na, Saan mo't asyak tinakaperde iti dayjay? eta sino kuma? Ay kat iso amis mo Imay dito tirsenak ni Maribanag. Kahit Imay na impalawag. Asaan ka no nga iso? Tinakaperde iti batsyam. sino ngay nga raw? Ang mga no si Kamalaan. Apay ko mangagpabasolak no siyak tinakapirday. Alaman. Ay kadyak ka mo ano asino kada kayo tagsasaw iti punlaw. Ay, katsyak Awan, mabiit lang. Madamdama kay managumatang. Ada kasasaw. Ay, kaslasaan mo ta. Si Kamari. Ay, so, siyak maray. Uray kita day tirupak sa anak nga gululbaw. Kaslagul ulbod ka mo. Landa. Rupak laeng day tamaray. Agrop Anya rupak dadangan kaya? ngamin nga ulbaw. Ngam sa anak nga agul-ulbaw. Siyak tirumbang apatsam. Madadahal samot tanti pa nagkumariyo ka ni Marituyang. Gapula ang itibat siya, Maray. Ay, win nga ron, marikwanang. Ay, tapno malpasan day ta. Sikahan ti umunang agsuray. Ay, kasano ko maama kapag sorry ak. Kat umas asidagak pala ang kankwana,
ad-adaywan nakon. Akat umasidag kalata. Tidakos na, Mare. Tila pangiwarwarasan na. Asyak ka no, Jack ammo ti agisubli iti binulod ko. Ay, imbag ano day talaan? Ay, adapay tuloy na. Asyak ka no, agisubli ak, naperden ja isublek. Ay, talaga nga roda kayat nakangaybabayin na, Maray. Ay, permi Tapno awanan ti gulaw, bayada mo di batsana. Na, pangalaak ngay nga ro, iti pagbayad ko. Ay, sapay nagninan no agsinger ni Marituyang. Saan ka makatawar? Ay, darasan mati agluto. Ay, aguray kamot Mabisina ko na. Dandani akon makaluto. Kanya maday ti planggana mo, di mo pa'y lasukatan. Maperper din. Ayan na. Dahil Na, itala makitak dahi taaplanggana ayan dyan gat-gatang iti plus plastic ta ilakutan. Ay, saan mo nga ilako, inteng? Apa saan? Adda malagip ka. Nya day ta. Iso dahi ta jay binulod idi ni Marituyang aplanggana. Binulod na, nga maperper di mo dun. Ay, nagmayat dahi ta idi binulod na. Awan apulos gasgas na. Ngem idi insubli na kalpasan ti manunga aldaw. Kastamat tanti itsura na. Aya, Aguray man tamapanak man ni Jabalayda. Marituyang! Maray! Day, saan ka panpansinan? Aging gadi mo sukatan di batyak nga inabutam. Talaga gayam nga ipapilit mo asyak tinangabot iti batyam Talaga matasik ka. Makitam da iti planggana nga awit ko? Ha? Insublim kanyak daytoy idinaminsan asabadaw. Una, tatalaga mo't nga amok tagi sublay. Kita man dayto insublim? Planggana kadidayta Ha? Jak pa'y kat mabalin nga usarunan. Isu aya dayta ja insublay. Idi binulod mo, kabarbaro pa'y laan. Ngam idi insublim, naperden. Ngam oray no kasta, adda ka din ang mo, ariklamok. Awan mati malagip ka. Idi insublim akastoy, nakaisamakpay. Aya? Ita tanaabutan jebat jam, kasta unay tipong tot mo. Kasta launay ti panang dadaal mo kanya kadagiti bumarangay. Kahit saan mo nasukatan din naabutan abatyak? Saan talaga? Quits ta, Marituyang! ay nasaya at may nagtungtong kayo ni Marituyang. Saan kami pa'y laeng anak kinaawatan? Apay nga? Ipapilit na ti kayat na. Ipapilit ko mat ti kayat ko. Anya? Syakit din tiluklukwan na. Ay jak mat kayat ati palugay. Ay dungaw. Kasano kay nga ron nga aginurnos no kasta? Jak kayat asukatan jay batyana. Taad damot binulod na kanyak anaperde. Ken maysa, saan asyak tinang dadaal iti batyana? Nanapanang, adda ipudnokin ka. Anya dayta? May papanjay batya ni Nanatuyang. Ay, wingarod, saan amalmalpas dayta nga isyo? Ay, kwa, kinapudno na. Ni Nanatuyang tinakadadaal iti dayja batya. Anya? Wen, sakti-saksay iti amin anapasamak, Nanapanang. Amok nga idim pasublat na kanyak, saan na amaiggaman anaimbag? Isuan natin nag. Iso, anabutan? Ay kutwen Kita mantikin na luko dayjay ako marek. Isu nga rod ang nagsao ako Nanapanang tamakon konsensyaak. Ay, nasaya at matanag sa uka, barok. Tapno maamuan ti kinapudnaw. Dayta ti istoryana itinapasamak, Marey. Agasem dayta apanang parparigat na kanyak.
Una yan dayjay ako marita. Kaya't nala sigura masukatan di batyana ah. Ay lakit di Aday ta, umayan ni Marituyang. Ay, idarom ka, uday ta ako marita. Marituyang, umay ka gumatang iti sabaon, aglaba ka manan. Kat into no maabutan di batyam, siyak manan ti pabasulam. Ay, kukumaray. Umayak lagkid daw iti dispensar kin ni Maribanang. Suri amaray, kamaligayam di naramid ka. Sorry, di tanga. Madimot nga minjay naramid mo, Marituyang. Isu nga rod nga urayek jay bumbay nga umay, ta mga laak iti batya ni Maribanang. Kun mga laak met iti may sapay a batya para kanya. Ay kamayat ano kasta? Siyak nga main tinagkamalay. Isu asuri Maribanang. Pakawanin na ka din. Tagpistan. Ay kat nasaya at mata, ta nakapagpanunot kan Marituyang. Sige, pista nga rudan. Pay suam dya imbagam Mga lakamot itibat siya. Ay, nanatoyang. Nasaya at mata na amiris mo dagiti nagbidutam. Katsikan tinagpakumbaba. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VG Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.